I should begin by apologizing for not speaking Spanish. I had the misfortune when a young man, when I didn't have the Spanish, when I... Sí. ¿Por qué no Is coges? this working? Is that working? Yeah. Is this better? Yeah, it sounds better. I was unlucky enough when I was a young man not to have a Spanish girlfriend. Otherwise, I'm sure I would have learnt Spanish as I learnt Italian. I would like to begin by saying that it's a great privilege and pleasure to be speaking to Podemos. Because for many people like myself outside Spain, Podemos is an important beacon of hope for future progressive politics. Empieza disculpándose por no hablar inglés. Dice que ha tenido la desgracia, español, perdón. Dice que ha tenido la desgracia de no haber tenido una novia española. Pero bueno, quiere decir que está muy orgulloso de poder hablar aquí para Podemos, que para mucha gente en el extranjero es un haz de esperanza en cuanto a las políticas actuales. And second, it's a great pleasure to be sharing the platform with Dani Ravientos. We've been friends for a long time, and it's a particular pleasure because he and I share a perspective on basic income, which not everybody shares, and he is one of the few people who's not only a friend, but I would be wanting to speak on my behalf on this subject anywhere in the world. Que es un honor para él estar al lado de Daniel Raventós, que son amigos desde hace mucho tiempo y que además comparten una perspectiva sobre la renta básica que no todo el mundo comparte y que es una de las pocas personas que le gustaría tener hablando en su nombre respecto a este tema. And essentially, it represents a perspective that we both believe in the promotion of Republican freedom. Que representa una perspectiva en la que creen los dos, que es la promoción de la libertad republicana. And what I want to do this afternoon, before I speak, is dedicate my talk to an incredible event that is about to take place. It's the 800th anniversary of a constitutional document that was sealed on November the 6th, 1217, and it was called the Charter of the Forest. Que primero de nada quiere conmemorar un evento de 800 años de antigüedad, del 6 de noviembre de 1217, que es un documento constitucional conocido como la Carta del Bosque. And a 10-year-old king, who obviously did not know what was happening, allowed the charter to be sealed in St. Paul's Cathedral. And what the charter did was be the first environmental charter in history, and the first charter to assert that the right of every man and every woman had a right to subsistence. It was the first charter in history to assert that everybody had the right to work in the commons and the right to have access to the means of production and reproduction. An incredibly subversive agenda. Dice que fue una carta que se firmó porque el rey de ese momento, de 10 años de edad, no se enteraba muy bien de lo que pasaba, que se firmó en la Catedral de San Paul y que fue la primera en la que se defendían derechos medioambientales y también el derecho de todo el ciudadano a la subsistencia, al trabajo y al acceso a los medios de producción y reproducción. And it was also the first feminist charter because women in those days, as you know, were treated as chattels without subjectivity. But the charter said that every widow had the right to refuse to be remarried, and every widow had the right to subsistence in the commons, which at the time was an incredibly radical advance.
que también fue la primera carta de carácter feminista que reconocía los derechos de las viudas, que hasta ese momento, como todas las mujeres en esa época, eran tratadas más o menos como ganado. Y esta carta reconocía los derechos de las viudas a negarse a volverse a casar y a una subsistencia digna. And I'm extremely proud of the fact that to celebrate the event, the Labour leadership in Britain has managed to have an event in the House of Commons where I will be speaking on the subject to celebrate the 800th anniversary. Que está muy orgulloso de poder decir que el líder del Partido Laborista Británico ha conseguido organizar un evento en la Casa de los Comunes en el que él hablará para honrar este aniversario. Because you can trace from the Charter of the Forest up to today a development from the right to subsistence to the right to a basic income. Porque desde ese momento, desde la Carta del Bosque, es desde donde se puede seguir el recorrido entre un derecho a la subsistencia y un derecho al ingreso a la renta básica. But the rest of my talk is going to be about themes in the trilogy of books, and there are copies outside in Spanish in case you are interested at the end. El resto de su charla va a tratar de los temas en los que trata en su trilogía, de la que tenéis copias fuera, por si acaso estáis interesados. And just after I'd finished the trilogy of books, Penguin, which is Britain's biggest publisher, approached me to write a book summarizing all the theories and evidence on basic income. It exists in English at the moment, but I think a Spanish translation will be coming. Que tras escribir la trilogía, la editorial Penguin, una de las mayores editoriales en el Reino Unido, habló con él para escribir un único libro en el que resumiese los principios básicos de estos 3 libros anteriores, que está publicado por ahora solo en inglés, pendiente de una traducción al español en fechas futuras. Now, I think it's vitally important for any progressive political movement to realize that progressive politics only makes big advance when it's based on class politics. Dice que es un elemento básico para cualquier movimiento político progresista el darse cuenta de que las políticas progresistas solo generan un avance real cuando están basadas en las políticas de clase. And to understand the context is vitally important for all of us who see ourselves on the progressive side of politics. Que el entendimiento del contexto es algo vital en importancia para todos aquellos que nos vemos en el lado progresista de las políticas. And I believe we are in the middle of a global transformation analogous to Karl Polanyi's idea of the Great Transformation. Que estamos inmersos en el medio de una transformación que es análoga a las ideas de Karl Polanyi sobre la transformación. And the first phase, which began around 1980 and led up to the financial crisis of 2007-2008, was dominated by what we call neoliberalism. Que la primera fase, entre 1980 hasta la crisis económica de 2007-2008, fue dominada por lo que llamamos el neoliberalismo. We all know what that meant. It meant liberalization of markets, opening up to the commodification of everything that could be commodified, and privatization of every sphere of activity that they could privatize. We know that. We also know that their agenda involved the systematic dismantling of all institutions and mechanisms of social solidarity, because they stood against market forces. Que todos sabemos lo que esto significó. Esto significó una apertura de mercados y la comodificación y venta de todo lo que pudiese ser utilizado. Que esto se basa en una agenda sistemática para desmantelar todo aquello que significasen medidas sociales y mercados de bien social. But it's vitally important now to realize that that neoliberal phase has ended and that we are in a phase of global rentier capitalism. Que esa fase del neoliberalismo debemos tener bien claro que ha terminado y que ahora estamos en una fase de
capitalismo rental global. And the process can be summarized as the following. They have succeeded, the institutions, particularly the American-led institutions of the world, in constructing the most unfree market economy ever conceived. El proceso es el siguiente. Principalmente en las instituciones americanas se ha llevado a la creación del mercado con menor nivel de libertades que se pueda concebir. And it's deeply corrupt in the way that it has been constructed on the claims that they believe in free markets. Y es profundamente corrupto bajo el hecho de que se ha construido con el precepto del mercado libre. And it begins, of course, with the construction by the financial institutions, led by Goldman Sachs, the IMF, and various others, in creating an intellectual property rights regime which has been dominated by what is called TRIPS, the trade-related aspects of intellectual property. Que este mercado ha sido liderado, entre otros, por Goldman Sachs y el Fondo Monetario Internacional, basado en la mercantilización de las propiedades intelectuales. This was passed in 1995, as most of you will know, and what it did was it globalized intellectual property rights which were dominated by a smaller and smaller number of multinational corporations. Se basa en una ley aprobada en 1995 que lo que hacía era globalizar los derechos de autor, que en realidad son propiedad de un grupo cada vez menor de empresas. So to give you an example, in 1995, fewer than 1 million patents were filed with the World Intellectual Property Organization. Solo para dar un ejemplo, en 1995 menos de 1 millón de patentes fueron registradas bajo esta organización mundial. Last year, over 3 million patents were filed with that organization. El año pasado se registraron más de 3 millones con esa misma organización. Each and every patent gives a monopoly income to the owner of the patent for at least 20 years. That means nobody else can produce the good or service, and they have a monopoly, and they can charge monopoly prices and earn rental income. Cada una de estas patentes otorga un monopolio al dueño de la patente durante 20 años y entonces nadie más puede producir ni ese producto ni ese servicio sin pagar el precio que el dueño de la patente estipule. The same with copyright. Copyrights have multiplied, and the income associated with copyrights has multiplied manyfold in the last 20 years. Copyright gives the possessor of a copyright a guaranteed income for life that nobody else can use, plus 70 years. This is not a free market. Dice que lo mismo ocurre con las patentes de copyright, que dan unos ingresos garantizados de por vida al dueño de la patente, más 70 años tras su muerte, y que esto demuestra que no estamos ante un mercado libre realmente. To appreciate the significance of what has been happening, we have the multinationals, a few multinationals, are being called patent hoovers. They hoover up thousands of patents, put them together to guarantee they earn billions and billions of dollars in profits. Que un ejemplo de esto es como algunas multinacionales se las ha llamado, digamos que aspiradores de patentes, porque acaparan y acaparan patentes que les van a generar miles de millones en ingresos sin beneficios. And then we have to understand the corruption of the state that has been taking place because more and more politicians are in revolving doors between working for these financial and other corporations and entering politics. I know in Spain it's special, but I promise you it's everywhere. Está hablando de cómo esta corrupción se
puede vivir a nivel estatal con el ejemplo de las puertas giratorias, cómo los políticos pasan de la empresa privada a la esfera pública, y que esto, por mucho que lo pensemos los españoles, no es una característica exclusiva de nuestro país. But it's important to understand that this corruption is systemic rather than about la casta. It's systemic. Que es una corrupción sistémica y no solo propia de la casta. And in the process, of course, what has happened in all our countries is that the state has become what I call Pluto-populist in its fiscal policy. Dice que como resultado de esto, los estados se han convertido en lo que él llama plutopopulistas en lo que respecta a sus políticas. Because they've justified cutting taxes for the wealthy, cutting corporation taxes, cutting all of those taxes in order to attract to Spain or Britain or wherever the capital. And then they have said, we have a budget deficit, so we have to cut state benefits for the precariat and the poor to get our balanced budgets. It is a lie. Que han justificado con una gran mentira, que es recortar los impuestos a las grandes fortunas con la excusa de atraer capital al pueblo, pero luego recortan los derechos sociales del precariado y las medidas sociales y las economías sociales basándose en un déficit presupuestario. It's a lie because what governments have been doing is deliberately cutting the revenue they receive by making tax cuts and by giving huge subsidies in tax reliefs and things like that to the wealthy. Que en realidad lo que pasa es que los gobiernos han estado reduciendo sus ingresos debido a estas mejoras de condiciones para las grandes fortunas y además les dan digamos que subvenciones que incrementan más este déficit presupuestario. The two further aspects of the system we must always highlight is that debt is not an incidental failing of the system. It is the system. They want all of us to be constantly in debt because that is how they make their money. Que la deuda no es un error accidental del sistema, sino que es el propio sistema. El sistema se basa en la deuda y en que todos estemos permanentemente en deuda económica. And in the book, The Corruption of Capitalism, I quote senior American financiers as saying that they want as many people to be in debt as possible. En su libro, La corrupción del capitalismo, cita a uno de los grandes líderes americanos de finanzas, diciendo que quieren que cuanta más gente posible esté en deuda lo más posible. But there is a further thing we must put into our analysis of rentier capitalism, which is very important for a movement like Podemos to highlight in its politics. Que hay un elemento más que es muy importante a la hora de hablar de este capitalismo y que además es muy importante para Podemos a la hora de aplicar sus políticas. And this goes back to the Charter of the Forest, because integral to the system is the intention to take away the commons, to privatize the commons, the land, the social amenities, our culture, our educational institutions. The commons, for the neoliberal mind, has no value because it is not a commodity, and therefore it must be made into a commodity. This is their logic. And they have been systematically plundering the commons and impoverishing all of us. Que este hecho se remonta a la Carta del Bosque de la que hablábamos antes y que se basa en que los intereses del neoliberalismo son eliminar todo aquello que sea comunitario, puesto que lo comunitario no tiene valor, no puede ser comodificado y vendido y obtenido beneficio a través de él. And this leads to the biggest, most important contextual argument that I'm trying to make at the moment. The income distribution system of the 20th century has broken down.
Y esto lleva al principal argumento que queremos hacer hoy, y es que el sistema de distribución de ingresos del siglo XX se ha roto completamente And it will not come back. y no volverá. And what I mean by this is that if the global economy continues, the amount of income going to rent is going up, and the amount going to labor is going down. And in every part of the world, the share of national income going to capital has been going up, the share going to labor has been going down. But even more importantly than that, the share within capital that is going to the rentiers who are having returns to property has been going up, and within the shrinking share to labor, the share going in forms of rent to the privileged, the salariat, has been going up. Que es este sistema de lo que se ha encargado es que de los ingresos y de la participación de los rentistas, aquellos que viven de rentas, sigan aumentando, mientras que se reducen todos aquellos ingresos para la clase trabajadora, y que esto va exponencialmente cada vez más y más. And it's very important in that to understand that real wages, which have been stagnant and falling in Spain, have been stagnant and falling in the United States, in Germany, in France, in Britain. It's a general thing, a feature of globalization. And real wages will not rise in the future very much. Que los ingresos que se han ido viendo reducidos aquí en España, no solo es aquí en España, sino también en Estados Unidos, en el Reino Unido, que es una de las características de la globalización y que además no se va a revertir. Al contrario, vamos a seguir con esta tendencia en decaimiento. And this means we are confronted with a choice. The choice is we can allow income inequality to grow, to continue to grow with globalization and technological changes that are coming, or we have to have a new income distribution system that we seek to build. Que esto nos enfrenta a una elección primordial, y es que o permitimos que siga esta desigualdad en crecimiento o tendemos a una nueva distribución de los ingresos y de las rentas. And this leads back to the analysis that I've been trying to make over the last 10 years or more about the growth of the precariat. The precariat should be defined very carefully in Marxian terms or whatever you want to make it realize that it's multidimensional in the way it's developing. Y que esto nos lleva de vuelta al argumento que llevo intentando hacer durante 10 años o más sobre el precariado, que además debe ser definido con mucho cuidado y teniendo en cuenta su multidimensionalidad. Most commentators focus just on the first dimension of the precariat. The precariat is being told to habituate themselves to accept a life of unstable labor. For me, this is the obvious thing. It is not the most important. Dice que la mayoría de los comentaristas se han centrado exclusivamente en la primera dimensión de esta definición de precariado, que especifica que este grupo social debe de aceptar sus condiciones permanentes de trabajo inestable, y que para él, sin embargo, no es la característica más importante. If you think about it, many of the sort of jobs that people have, you would not wish to be staying in them for 30 years. You would actually want to be moving in and out of them if you had other circumstances that were better. Si lo piensas, la mayoría de los trabajos que existen hoy en día no son trabajos que uno quisiera hacer toda su vida, sino que querría cambiar de trabajo buscando circunstancias mejores si se permitiera. And the second point about the precariat is that if you are in the precariat, you have to do a lot of work for labor. Work that you don't get recognized for doing, but you have to do, and work that is not in our official statistics or in the political rhetoric of the establishment. Que si eres parte del precariado tienes que realizar muchísimo trabajo fuera de tu empleo, sin reconocimiento ni económico, ni social, ni estatutario.
Thousands of people, including many Spaniards, have written to me about how important this aspect of being in the precariat is. Que miles de personas, incluidos muchos españoles, le han escrito sobre lo importante que es este aspecto del precariado. This means that one of our political demands, which may not sound very sexy but is very important, is that the concept of work should be radically overhauled and our labor statistics should be thrown out and changed. Esto significa que una de las demandas políticas, aunque no muy sexy, pero sí muy importante, es que el concepto de trabajo debe reescribirse completamente y que las estadísticas actuales sobre el trabajo deben ser tiradas a la basura. But of course, this issue is sexy because it's mainly women's work that is not being recorded in our statistics. And it's a very important issue when we come to think about basic income. Pero que sin embargo sí es un tema sexy en el sentido de que principalmente es el trabajo de las mujeres el que no está reconocido en esta estadística y que además... Women's work is not recognized, yes. Care work and... I think that was the part. Oh, okay. Sorry. Now, the third aspect of being in the precariat is you do not have an occupational identity. You do not have a narrative that you can give to your life, that you are developing your capabilities, a sort of ontological security. This is extremely important if you're in the precariat. Que el tercer aspecto de este precariado, que además es de una importancia extrema, es que no permite el desarrollo de identidades ocupacionales, no permite el desarrollo de una historia personal en cuanto a nuestro aspecto laboral. And a good progressive politics addressed to the precariat must seek ways of offering that possibility of developing an occupational identity. Y que las políticas progresistas desarrolladas para el precariado deben buscar precisamente eso, que una persona pueda desarrollar su identidad ocupacional. The second aspect of the definition is that if you are in the precariat, you have to rely almost entirely on money wages. You do not get access to non-wage benefits like pensions, paid holidays, paid maternity leave, all of the things that give you security in the old laborist model. La segunda parte de esta definición implica que si estás en el precariado debes basarte en los ingresos monetarios, no en otro tipo de beneficios como son las bajas por maternidad, las pensiones, la seguridad social. And your money wages are declining in real value and are becoming more volatile and more uncertain. Y que tus ingresos a nivel económico no solo decrecen, sino que además se vuelven más volátiles y más inseguros. And this will continue to be a structural feature of all our labor markets. Y que esto continuará siendo una de las características principales de nuestros mercados laborales. And what this means is that millions of people, not only today, but in the foreseeable future, will be facing a life of economic uncertainty. Y esto significa que millones de personas, no solo hoy, sino en un futuro próximo, se enfrentarán a una vida de incertidumbre económica. And the old welfare state models of Bismarck and Beveridge, of Sweden, of United States, they will not reduce the uncertainty and the insecurities of the precariat. They will not reach them. Y que los antiguos modelos de bienestar, sobre todo como en los países nórdicos, no serán capaces de solucionar este problema y solventar esta incertidumbre del precariado. And of course, we know that in all our countries, because governments have been trying to cut benefits and targeting through means testing, what this means is they've created horrendous poverty traps, where if you get access to a benefit because you are poor and you try to increase your income through working harder or whatever, you will lose the benefits if you raise your income, and therefore you are facing a marginal tax rate of 80% or more. It's a huge disincentive.
Que la tendencia de los gobiernos se basa en recortar beneficios y crear lo que él llama trampas para la pobreza. Una vez que entramos en una situación de pobreza, tenemos acceso a ciertos beneficios económicos del Estado, pero en el momento que volvemos al mercado laboral para intentar salir de esos, se nos eliminan los subsidios estatales, con lo cual revertimos nuestra situación a un estado de pobreza. If anybody in the middle class salariat, let alone in La Casta, were facing marginal tax rates of anything like 80%, they would be rioting in the streets. But that is what the establishment expects the precariat to live with. Dice que si cualquiera de la clase media, y ya no hablemos de la casta, se enfrentase a unos niveles porcentuales de impuesto a los que se enfrenta el precariado, daría lugar a auténticas revueltas. The final dimension, which is so important for us to emphasize, and from which, in my view, is the most important part of defining the precariat, is that if you are in the precariat, you are constantly losing the rights of citizenship. La última dimensión del precariado, y para él la más importante, es que si estás en el precariado, pierdes los derechos de la ciudadanía. And what this means is you lose cultural rights. You can't belong to a community that gives you the values and the reciprocities and the social solidarity. You are losing civil rights because you cannot get access to justice as an equal citizen. You are losing social rights because you don't have rights-based state benefits. You are losing economic rights because you cannot practice what you are capable of doing. And ultimately, so far, you are also losing political rights because you look around the political spectrum and you do not see a party that represents the precariat and understands the precariat. That is a lot of losing going on. Que estando en el precariado se pierden no solo derechos culturales, de valores, de solidaridad, de acceso a la justicia, derechos sociales y económicos, sino que, lo más importante, se pierden derechos políticos, puesto que una vez en el precariado eres incapaz de ver en el espectro político a nadie que te represente. What's happened so far is that the precariat is in 3 factions. The first faction consists of people who don't have a lot of education, but they were pushed into the precariat. They feel they have lost the old laborist traditions and they have lost yesterday. This group is voting and supporting neo-fascist populism. Dice que dentro del precariado hay 3 facciones principales. La primera es población con bajos niveles de educación que sienten la pérdida de las tradiciones a nivel de empleo y que además van a votar a grupos neofascistas. On page 1 of the precariat, on page 1, I said unless the insecurities of the precariat are addressed as a matter of urgency, we will see the emergence of a political monster. Since last November, many readers of the book have been writing to me saying, "Your monster has arrived." En la página 1 de su libro sobre el precariado dice que a menos que nos enfrentemos a estas inseguridades del precariado con gran urgencia, vamos a generar un monstruo político, y que desde entonces mucha gente le ha escrito diciéndole que su monstruo político ya está aquí, que ya ha llegado. But these atavists also voted for Brexit in Britain. They voted for the AfD in Germany. They voted for Geert Wilders, Marine Le Pen, and we should not think any country is immune to this issue. Que este grupo ha sido conforma a los que han votado por el Brexit, a los que votan a la derecha en Alemania, y que, por lo tanto, no deberíamos dejar de lado este problema. And of course, your right-wing government has moved further to the right to take part of that space. Y que nuestro gobierno de derechas se ha movido más hacia la derecha para aprovecharse de este movimiento social. The second group in the precariat are what I call nostalgics. These are the millions of people who do not have a sense of home, do not have a present.
And these people, migrants, minorities, and so on, are being detached from our political mainstream, which is a terrible development in any modern society. Dice que el segundo grupo es lo que él llama los nostálgicos, que es gente que no se siente ni con una casa ni con un presente, formado principalmente por inmigrantes a los que se ha desconectado, digamos, de la sociedad. And we must avoid falling into the trap of moving to be populist on these issues. We must recognize that every person has the right to be treated equally. Y que debemos evitar caer en la trampa del populismo respecto a estos temas y aceptar el hecho de que toda persona tiene derecho a ser tratada de forma igualitaria. But it's the third group to which Podemos and other progressive movements must appeal. I call these the progressives because they're the young people who are going to university and college, and their parents and their teachers told them, if you go to university, you will have a future. And they're coming out of university knowing that they don't have a future. This group will not vote for the neo-fascist populists, but it is looking for a new politics of paradise, a new progressive enlightenment-oriented politics. El tercer grupo es el que él llama los progresistas, que es a quienes cree que partidos como Podemos deben dirigirse. Está conformado por universitarios de carrera que se dan cuenta de que no tienen futuro a vista y que nunca van a votar a partidos neofascistas, pero sí buscan una nueva política paradisíaca que los represente. Now, if you approach the issue from the position of the precariat, you ask yourself, what are the key assets, the most important assets that you would want redistributed in a good society? Si enfrentamos este problema desde el punto de vista del precariado, nos preguntaremos cuáles son los bienes clave, los bienes más importantes que queremos que se redistribuyan. The first key asset is not the means of production like the old socialist model. The first key asset today for the precariat is security. Que el primer bien para el precariado no son los medios de producción, como decía el antiguo modelo socialista, sino la seguridad. And if you think about it, the inequality of security is much greater than the inequality of income. If you're down in the precariat, you have no security at all, none. Que si lo piensas realmente, este sistema de desigualdad se nota mucho más en cuanto a la seguridad que en cuanto incluso a los ingresos. So we need a politics that promises basic security. The second key asset, if you're in the precariat, is control of your time. You need to have a greater sense that I have a control over my time. Vital. At the moment, if you're in the precariat, you have no control of your time. You have to do this, you do this, do that, do that. You suffer from the precariatized mind. We need a new politics of time. The old social democratic politics of limiting working hours will not work in a flexible labor market. We need a new politics of time. Que entonces se requieren políticas básicas sobre seguridad y que el segundo bien del que hablamos con respecto al precariado es el tiempo, el control del propio tiempo. El precariado no tiene control sobre su tiempo, sus repartos de horas laborales, de ocio, tal, y que las antiguas políticas de la socialdemocracia sobre el límite de horas de trabajo ya no funcionan en este sistema globalizado que tenemos. And the point that Danny and I have been making over recent years is that we need a basic income because it would give people a chance to have greater control of their time, to be combining different forms of work, spending more time in learning, spending more time in caring for our relatives, our communities, but making decisions that are based on the ability to say no to an exploitative or oppressive person, and the ability to say yes, I want to do this because I would like to do this. And these twin freedoms
are part of an essential aspect of why we support a basic income. Que lo que llevan defendiendo tanto Daniel como él durante todo este tiempo es que necesitamos la renta básica porque nos va a permitir combinar distintos tipos de trabajo, tiempos de aprendizaje, tiempos de cuidado de nuestras familias y sobre todo la libertad de poder decir que no al explotador y decir que sí a aquello que nos interesa personalmente. Y que son estas libertades lo que principalmente les lleva a apoyar la existencia de la renta básica. And the third point I want to make on the third asset, the key asset from the precariat's perspective, is quality space, quality areas. If you are in the precariat, you're finding you're compressed, you don't have space, you don't have places where you can be. The commons is taken away, your apartment is there, it's smaller and smaller, and it's not yours. We need a politics which rescues the commons. It's a vital part of the progressive agenda. Que el tercer bien en el que se basa esta política del precariado es en obtener espacios de calidad. El precariado se ha visto cada vez más comprimido en apartamentos más pequeños que no nos pertenecen, en zonas comunes que ya no son tales y que entonces esto tiene que ser una de las políticas esenciales de la agenda. And the next key asset for the precariat is education. Because at the moment we have seen our education system converted into a commodified human capital machine, processing people for the labor market and saying that only important aspects for the precariat is learning how to get a job. This is a terrible indictment on our politics. Y que por último, que quiere resaltar el tema de la educación. La educación y los sistemas educativos se han ido comodificando hasta el punto en el que se basan en la producción de capital humano, es decir, se nos educa para obtener un trabajo. Y que esto tiene que revertirse también. And I think these agendas point to the need for a coherent approach. None of us in the basic income movement believe that basic income is a panacea. It's not. It has to be embedded in building a new income distribution system and a new enlightenment agenda. That is why it's only one of 29 policies in the book on the Precariat Charter that I've written. But it's a vital part of that agenda. Dice que debemos tomar un enfoque coherente a este respecto y saber que la renta básica no es una panacea, que debemos crear todo un nuevo sistema de distribución de la riqueza y que por eso la renta básica, en su libro, es solo una de las 29 políticas distintas que trata. And finally, let me say that in this book, what I've tried to do is say that the fundamental justification for moving in the direction of having a basic income is that it must be ethical. A basic income is a matter of social justice. The wealth and income of all of us have been created by the efforts and achievements of our ancestors going back over many generations, much more than anything we have done ourselves. And if you allow private inheritance of wealth, I wish we didn't so much, but we do, then you should understand that a basic income is a social dividend for everybody, for the collective achievements of our ancestors. And I think that justification is something that people in the precariat understand. And it will be an ethical argument for social justice. The same with environmental justice, tax justice. Justice must be the argument we use. El principal argumento que debemos utilizar para justificar esta renta básica es que debemos utilizar un concepto de justicia, de ética, de justicia social, de que estamos hablando de una riqueza, unos ingresos creados por los logros de nuestros ancestros antes de nosotros y que aunque permitamos la existencia de la herencia de riqueza a nivel privado, la renta básica debe ser considerada un dividendo social y un elemento de mera justicia. The second ethical reason is that a basic income promotes freedom. It promotes
different forms of freedom, but importantly, it promotes the freedom to be moral yourself. Que la segunda razón ética para esta renta básica es que la renta básica promueve la libertad, distintos aspectos de libertad, pero sobre todo la libertad de poder actuar de un modo moral con uno mismo. We have just completed a pilot in India where we provided 6,000 men, women and children with a basic income. And I used to go to the villages to see what was happening. And I found that I was sitting there and I'm saying to myself, the positive effects on nutrition, on health, on schooling, and economic activity are greater than I would expect. They were more than I would have expected given the small amount we were providing. And then I realized why. The emancipatory value of a basic income is greater than the money value. That's basic economics, but I promise you that that is true, and I hope you have time to look at the evidence. But it's an important finding, whereas the opposite is the case for conventional social security. Que acaban de completar un proyecto piloto en la India en el que han participado 6.000 personas y que él ha ido allí a ver lo que ocurría y que se ha dado cuenta de que los efectos positivos que podía observar de este proyecto han sido mucho mayores incluso de lo que él esperaba. Que la justificación para esto es que el poder emancipador de la renta básica es muy superior al poder monetario físico de ese dinero que se les proporcionaba, que en realidad era poco. Y que esto es un gran descubrimiento que espera que puedan ustedes profundizar en esto leyendo sobre este estudio. And let me end with a little anecdote. When we went to one village at the beginning of our pilot, all the young women were wearing veils, and we needed to have their picture taken to be able to give them the card with which they would get their basic income each month. So they had to be photographed in a hut by other women. That was at the beginning. Una anécdota que va a contar para terminar su conferencia es que en uno de los pueblos que visitaron al principio, todas las mujeres llevaban velo y, sin embargo, necesitaban sacarles una foto para el carnet con el que recibirían esta renta básica, y esto tuvo que hacerse en una cabaña cerrada con una mujer fotógrafo, claro. About 8 months later, I went back to the same village, and I said to one of my Indian colleagues, "Do you notice a change in this village?" He said, "No." I said, "Well, look at the young women. None of them are wearing veils." So we called some of the women across, and of course they were nervous with a foreigner. And after a few minutes they said, "I tell you," they said, "before we had to do what the elders of the village told us to do. Now we have our own money. We can decide ourselves." That is emancipation. 8 meses después volvió a esta aldea y hablaba con uno de sus colegas indios en el viaje y le preguntaba si veía algún cambio, y el colega decía que no veía ningún cambio. Y sin embargo le decía, fíjate en las mujeres jóvenes, ahora ya no llevan velos. Y entonces, después de un rato, claro, para superar la timidez de estas mujeres, les reconocieron y les dijeron que antes llevaban velos porque tenían que hacer lo que los ancianos les mandaban. Y sin embargo ahora tienen dinero en el bolsillo y pueden hacer lo que quieran. Este es el valor de la emancipación. Thank you very much. Bien. Bien, pues ahora, si os parece bien, organizamos el debate un poquitín como